Legacy viewers katongli the Tangkhul Geoscience Forum we binga pashalam midale. Issue with discussion. CHAN-NGAHÄN series we episode kakhanya na achu hina. Matai laki na achuwa imaram we watermin maram ding zeng rumra. Hiwui khangazakili panelist kathumrazang midale. Athumu in a short introduction sami ke. Kala juwitili athumu detailed introduction jatuna sami rino. Currently, Mr. Ungchanso is Urutraswi founding member akane. Ahiari UPS Loja Sadale. Kakanyali Miss Angaila Jitung, research scholar Delhi University Sadle. Kagatumali Mr. Ningre from RV Urutraswi founding member akane. Kala Aruihon income tax department di Otsadale. Ajui panelist katumhi Ukhrul na high school tampuye, like hugopokji Ukhrulin tampuye, kala juwithili cities kateli like tamba mamane. Ka tumna tamlaga tamkhui gai withili or tam mamandale leka atumna issue imaram water really contribute sa lakrada pongchung haina contribute sa gaini. Hangsa jaka sarungjan soina sarning epam hi uru trust mo pokrang lagaina katamnao bingli free coaching kata kala career guidance kata le apong chung gaina shu khimi gain kala miss angaila na covid atam ni 2020 kala 2021 le free coaching offline kala online in khimi gain athumna like tamanda imaram na ni thada contribute sa da klei thai le karin pa ye kala healing pa phong shoken so da athumna coaching khimi da klei or katamnao bingli interaction ke sa tam tharan athum shan go khui imaramwe like watermin na ayawi like watermin ka thadang tei likla kala ka thada sa ka wesang ka pai ran kla ge jimram ning zeng ru ngai jen issue discussion is a man paisa se mazatwa chawrang la kai na issue introduction atam hui kaw se the makeup te na introduce sami kai juwithili sarungjan sona introduce sami rinu juwithili miss angaila kala juwithili sarning epam da mathang introduce sami se ili Dr. Horting Zenik ina sirar khongkhu in ne Hiwui education hangsa jeka high school hi Sacred Heart Higher Secondary School in tampuye kala juwithili class 12 in graduation ni Shillong in tampuye kala juwithili masters hi Pondicherry University tampuye kala graduate in masters hi geology kala applied geology tampuye kala juwithili doctor of philosophy hi IIT Bhubaneswar earth ocean and climate sciences li sakhi kala juwithili ne postdoc hi Sikkim University kala IIT Gandhinagar li sakhi laka Aruihon Goa li National Institute of Oceanography li scientist aga sadale dile kala iba balai ka sanga tamgai ne ka society as such le ja contribute sa thore je de ila thum da da shi thum da contribute sanga ye sa khwai na sa re jenara thum la mathang introduce sam yaw na okay in la sada ikla tu imram yo hong ge in ungjan so ong shi return on the you nursery to 12 Sacred School tamgai then after 12 you graduation hi Delhi University li Kirorimal College li katam pi ga join shim de hanu ga jinguma kha ajungum khni oja ungsal ga masters ko pi tagar sap ngo da masters hi MU de ta hui gen you graduation and masters hi physics honors ne graduation and master li specialization paper na nuclear physics ji kuplaga oja sam man the public school oja sai juli secretary la akshi una ga shangsa e juli break khuli ga ara public school oja sa le side by side private tuitions the national day tuition quickly plus ishi urutras we showing na national we interaction ga sa career orientation career guidance plus the athumi katam bishuli interaction kada tamdalai kada zatalai ki area li
kada da tamra ji with the discussion and so the national interaction by here atam ni tikal ga da ji sal ko ne ila. Okay, mình tôi nu anh ấy là chị thu ina shumi nào này ý high school và JNV Rampoli sa usually Bishnupurli 11 to sa graduation Bangalore St. Joseph College pi biotechnology in SIA laga master na DU li molecular biology and biotechnology li sa laga chi ponda kito PhD la chi same department li and all side li Aruihon 6 years ito li laga si manai Aruihon batam budak li sa ito chili people introduction. Yêu mình người con người bảo huế không đông lâu này cái này yêu high school metric khi chân vi làm là thao quý này class 12 và secret higher secondary school này thao quý là cái là question này tầm tầm sau khi yêu question này basic physical science này honors làm maning này yêu question này tiêu kêu mau college na upsangai laga school he ina school li the part time ye na laga tyomi ta basa sare laga sangkhamai the private tuition na aina sai ai hi Pune income tax department ni thaklak sanai the question is ha hin na tana this sak means katamnao la hairei our discussion here na mun me the take we vesa se jen khareli you question issue question khare hi in a sarungjang soning angai jin 2004 li 2012 li kala 2024 li na we take kwi Ithum we imaram we education imaram we water min we khangche ki take kwi clergy ning han ga maningsang Jaga 2004 li ahi high school li kamsai 2014 li imaram li contribute saman ga ojan sa sai le tamne kala 2024 li ari ojan sa le the Hiwui stage ka thumi ni na ki difference take li kla ji ji akshang question man dak li straightforward sala na atam ba ji kyoga shorten sa hoi na direct jile hongge 2004 atam jiba I high school tam sa me jena high school 12 kuplaga graduation ka Delhi liga sa khoi laga han gung ji 2014 atam ji fresh alai fresh graduate ak sa da khung ne jili arui 2024 hi ba iwi ka tam shu shong da ina masamora da tam kui gai shi kui gai ji athishu da jena tangai laga national mini interaction lai laga what's the atom ni jeda 2004 Ithum high school atom li yang se je ga ba ari chatak le da 2004 wi compare sa se je ga Ithum atom li ina phning gungai nang da private tuitions ka chathi tamlage mi teolage only few students opt for private tuition the rest I machadang da we focus more on self learning jigabo oja na class li tammi gai ji shimli textbook li khizang da legle adang class li tam gai ji khig lag ji compare ungsa laga kaji chak la the self learning modern pasa atam thaniui Ithum atam dile internet facilities mle samne apart from the textbook school textbook ji maning la katai reference book hi teoline le sai plus kharnao Ithum na ngahan ga bai direct tang jili Ithum area jili Ithum na ngahan ga bai discussion sa ga bai kharnao hi tanglai na thei tanglai na lai sai da yen jo adam ni na phning gung oja da school li tam gai ji shimle hanung la ung pa la phap mata khar ji textbook li refer sa lui la textbook ji palui la jili example solve sai da lei reference me da lei discussions question ni sai da ji da ji ungyang la Jiwena struggle sa laga ikla da iwi phapta ko kui ojan na tammi gai jili tio ko musum kui laga ikla da phapta ko kui jina lari tam sai
Jiwithili graduation kasa hue laga we first came back in 2013 June di unge jiwadam jili nationally discussion interaction ungasatam jili. We're very lucky that we have the students from all the schools in Ukhrul district. Jiwadam jili first 2013 di khungatam jili national ji, as far as I remember 17 schools we national zangi and jili school we national like thaklak hai binga zangi school ju average we national razangi the athumli the umusobom laga class khimi laga athumli interaction saman the realize sa khya khna ta le jiga jiwe atam when the national bingi athumli self learning self struggle saba hi the suita mi khada thei oja na ki hang mi de le oja na classroom li ki tam mi de le oja na ki nam mi de le kjiba jili mer mai de focus laga akhla to wishong na ka tha da extra effort mi laga tam ko hui shi hui ba hi da tyo mi khada thei laga ju atam 2013 li khung atam li 2013 14 wei ju atam li national hi tuition ba hi chung mai khada chat tak le laga observe sa hui ka juatham dili national ka knili thalai ne thei ko ya nang ta le jiga ba athum khlata oja na hang mi gai jili each and every line each and every point tam sai tam khui sha bai laga apart from the textbook knowledge athum ni refer sa gai textbook ji maning la ta da lyric sa ka pa ka khni na ba athum wi textbook ji maning la ka dai extra textbook la khui laga jiwi la lari kapa or jiwi any la question jing han laga dum discussion sa tam samangi azui 2014 ni li khra tran ba national bing lari ka mi shambana jiga straight line ta hain bata te na ta lari ka tam kajira do observe sai jiga oja na class lit tam mi gai oja na class lit note na mi gai jili lang da apart from that ka dai ki ga extra ma tam la athumwe ne input ki ka ma lai la oja na hang mi gai jili the straight line in lari ka tam da chathui gai trainer ka da theili the ji iwi the thei ko wen nang da ba azui national wing we azui hiliwa national wing hi oja nam mi gai tam mi gai jili ba each and every line point in the to dai nang the full stop ko mai da ba har sa shabi ka classroom li ma tam mi la athumwe na understanding and application we question ka tino ka serious ada dio ka sak mai da level je ka ju mai da question di dui sa la ka khangan ran wa most of the students they fail to tackle the question jina akhana ba lari ningsang da them da leibing ai na da gdio ka below average ta thui gai maning sang na ji bingmi disparity and athumi ke pa hi hak na da leida ke da observe sa kui le azui le Sarungchan Solining Shijung Kamidale, and now we 2004, 2014, Kala 24 we perspective, and the take Pujang Nigajiva. Originally 2000 last budget 2014 the Hangaini, Kajan Hangai about 2024 the Hangaini in a Chanpi. The Ithum we Aruihon Jina Awi last 3 decade we experience ne. Ara coming to Miss Ngaila and Ari COVID atamni in a take really to katamnao in the chunka lyric tam kangai we ningji switai. Juatam chitaranjili 2020 and 21 li Miss Ngaila katamnao in the free coaching quick mine. She and her friends. They mentioned the first live offline in community 2020 live. Gradually 2021 live online in community. The ana juatam li ahi like tam sao research sa sao ahi ayarwi metropolitan cities like tamite exam. The juatam li ana again issue imaram tangkhul malewi katamnao ni coaching quick mine. Hili your question han ngai panava Aruihon jaka in her case 2020 and 21 li Aruihon war tamrin li katamnao hi maningsang nikla jeli an han kamina Ilang nila go na sorry after 12 I yearly comes up
laga kito arui rasunga yali tapinjing funchi saida Aruihon current national situation tara hamthi sachikla kata da tamdali da kha 2020 li lockdown atam ni Ithum ka shimhan kong atam che chair opening sai because ishin so now being Ithum the supply ma things are ne wa kha ara Ithum ni willingly free masala la bam la ka arushim le kashira ka na pandemic ra then free sa then instead of wasting time sa da Ithum yun so now any ni hala the il confusion so now any ni dai ka thara coaching sa se the national day namang sala la jika financial condition ni tham rama we ni ga tra ka private coaching afford ni sa kar le yaw jika wang ha pok pe sa ni just chimlia ha ni ho koi le ga ta target sa na first ga ka chadang han la de itu mun sa law kan dai bin nhân chân sau về tụi đó cái đi hôm nay xin tụi nhung chỉ là cái họ xin là họ ring chọn là cái anh ấy phải là ý thuộc nó thật là sau sẽ đã tụi mình lo học cái mà là cái sau này chỉ đi chỉ cái pashina chỉ classroom mà mình là cái chỉ cái tầm nào 25 each 10 we 25 12 we 25 ta quy gì nào chỉ lý cái thằng cái chỉ có vợ cái tầm nào bình chứ à thằng này thì là sra chan nó काम thала cái thêm bình ấy nó below average bình gap chỉ học na cái là so the condition are cái tầm nào bình condition gì cái thằng cái chỉ có vợ at 10th class board exam thao rồi tới but there are lots of students fractionsly basic fractionsly or algebraically struggle sa kar purji le so condition je mutu wai ka wa pra degrade sa na khai tha ta ni ji la to ka Ithum la fail ga tam ni class ke ni kya hum san sa ga ta la question sa ji la ka in ka ni wa my smart brilliant students la zang e over the years tra ha suita tha ha hai tha ji la because class fractions were class 5 6 di tam kai we syllabus ni ji la hang la se ji ka ba che na Here the roughly exact one thing make in my opinion. It ramba pahi student centric kito environment ra hama lai chi thai wo. Kito any kumpai the hani phana wa lai shon guje kha if we go back and check in detail student centric organized salaga singka program hi na thailak or paksa dhamma thai gi ta che so environment na national hunu je le laga ji ka litra ka expose sai ka psychologically it's very difficult to come back laga chili katam pa lo ji chi sakngai wo I wang I la ji feel sa I la yau thui weekend ji yau thui ka gang lang da I experiment sa gi che it takes time stay na national bingli bachi watra han Texas level ga chitung ni national bing Ukhrul abo wana ma than pam tra pam da kleni sitla so now condition je environment la suitable na sa to student me bang chi tha laga athim trainer da pam da le chi thai ga work he impact he sa da da le de da je so student we alhan we lai ka tam du conditioning that does mama never. I think it's going to be very challenging for us. Miss Angai la na awi thega kwi awi atam wi lai ka tamai na ari wi lai ka tamwi khang che khang te hang khami jiwang ni shi da khang zan kala them khami wi gap ji kha le re ji da realize sa khoi man de kala hi la ka tha da sa ka Ithum na khi ka tha da contribute sa bai ni kle ji lam chuk se ka chi tha mangali tam man se ara chi wi thili issue hi question ka te ka sarung jan so ni ngan le okay hili ara arui wi chili problem gu ka problem ka identify sai re question khani ji issue discussion ji le then ara hili school ka tam nau bing ni uru bashina uru trust na khi sami me di kle ji chen no khang no ja ka in the sense in the kyugang question ne ka thau kle ja ka
problem ji na ba identify sa cái là cái mình cái chúng làm thế rằng gì là jadi dan nuwi shong ni ba in the sense uru trust passion of problem ji identify sao da na ni contribution ji la khale re cái contribution ji in la na unless social media le khang yaw mun ga ithum na thei ji jadi dan na thaklak na shi uru trust na school katamnao imaram tangkhul ngeli le da le katamnao ni bang ki sami mamei re klen shi ne ji ba ji ka thar da hang mi shi ji ni shi re issue here discussion da manda ari ji supporting hang kai da problems binghi identify some mandali jina Ithum really trend tatak la ko hi Ukhrul tamkwel ga hanung ga otung ga sai observe sa tak le aka ban hu thak le ji ga school institution ji jang bom parents being jang bom society as a whole na class 10 and 12 really board exam ba thare je da council exam ba thare je da public exam thare je da jibali focus bar lagi sa la ga exam centric lari ka tam tha la jiga class 10 thara 12 thara je ga parents being institutions being jang oja being jang plus society as a whole na national being pressure milga you have to excel in the exam jui pressure aga le la jena mani me jang class 4 5 6 7 atom jili athumi basic tamran atom jili ba neglect sai le ga ignore sai le ga thada school ka ta le ga ba exam di tha ta le ga ba attendance ma tha le ga ba notes ji maintain sa le ga mi ai re gi ta ga national ni no tha ga le go jadi si uru ba shin ki sa le ji ga ba kum ga national class 8 tam le ga we selected somewhere around 30 students athumli select sa le ga we identified them as target batch da athumli identify sa ji ne da tha le ji ga ba class 8 li ishina athumli hokui ge ni issue li itum continuous athumli support mi re mentor sare laga issue shongena extra private tuitions extra tuition mi re da tin da le ga class 8 li national mi ne hokui ye we athumli class 8 pe dang sora ye atam ni tuition gi mi plus tuition mang maning la tuition jili subject tonga social science english maths discussion sarum me the same student national windy to class 9 li isili chap cha da muso bom li the duty class 10 li la the 3 years is continuous and itumna atumli target batch da identify sa laga isina tamji thei ni je in the sense apart from the school after school li tuition kui mi plus weekends li program da chata sa laga athumi writing skills athumi communication skills athumi personality we wang da yomu mai the program ji hilak da so fixed set of timetable wal ka sabam ni ka atam free sa dum we athishu da idum the program sai jena jili observe sa na da le ji go class 8 li national bi ji na thayo athumi khangjan khwa chi thayo je da tyo mai kha da hi area li now by improve sa bai le now by li improve sa bai le gi ji national je identify sa la ka cha we weakness pa ji jibaji strengthen sami jena class 9 ka jena okay daga ajakum area ba ji anang jang sabali tyo mai kam tha sangai re daga ajakum hi bai li ali tyo ko focus ari da focus sa these are the 3 years continue sala ga na itun national wing so rai daga observe sa da ta le ji ga ba athum ji class 10 tha khoi le ga 11 12 batam no ga ji shuti atam ji le 11 12 shuti atam ji le 12 tha khoi le ga ji shuti atam ji le ji na summer mathematics and science coaching camp the is in school li sai school li sa dam dile issue in national or target bet with national win dile class 8 9 10 it sora gai national win dile issue with free summer coaching camp dile national win dile it in the whiteboard li tamithai blackboard li tamithai go wa aching dile follow ma sar la tap mai de national win dile athum na pangena pangsin laga hi da batam jideng so dile jili ki observe sa gle go is in 8 9 10 tamithai ra gai national win jina athum tiok ku kleu da chida ituna salo da tamji thelo da athumli responsibility commitran they were confident enough to teach the students of class 9 and 10 athumna tamji thesha bo athumli problem ji athumna ngajanda le areas bingli hine ji identify sa laga athumna hine da mya buli tamji thesha jilla then observe sa banda li go
problem baji national win problem baji ngui lak wen ngui lega wen diagnose hai lega ngui le wen diagnose hai lega itum chita da atum mentorship ngai ka ba atum basic foundation baji strong sai ka ba rar mai da education level ji chu mai da kai sa la atum foundation baji strong sau da aji ning sha pai ji observe sai wo china ka the same batch baji is na same the darket batch ji next batch continues how by the class 8 we identify national identify so we go class la ga Jibinji COVID patch li zang tui the class 8 mang ning so le 19 wi tum atum ni continuous mentorship ji mong mir tui ji issue so na da hakla kai program ka ji ni ka khni akli uru just win Ithum na Bible camp da sa tha the national only 1 week hi prang so bum la timetable set sa mi la morning to evening atumi inspiration time devotion time da khai mi la ka sa tha da isina mathematics and science came the knisis sa ni first by him about 3 days came ni 3 days came lik dale jiga ba national ithum na school jili walaga boarding jili walaga institution jili walaga ithum na jili pra national da wapam kai ni ji bible game sa da national ji na singsro we kokisro we laga fixed timetable set sa laga motor 5 to within 6 tadang motor 5 to 5 or 5 to 6 ki ji is na pra national lim so ni ji Mathorly 3 laga ithum direct na jili English class or atumi kido the conversation communication skills personality da we class ji huna ko kui laga break na kui laga jili national india atumi za dung za wa tam ji mi ro ji ge ja hang za ro ge ja we da za hwa pom jili ungoro ji jili 9:30 da lira lira laga jili maths class kui science class kui English class kui date timetable ji set laga the 3 days first nationally bangso bumi jiwitili program ji successful sa kai li khamlangli arambashina hode isi praji baji 1 week Monday to Saturday national mili to the mathematics and science camp ta sai ta le ji go ba aram jili school kam tha le wo school ji national aram ji area we national wing ong ral ga rapom ji school ji je de itum school ji ta pom bu me borders ta de itum national wing ta pom ji itum ne pisha da hang bi jing de ko national wing chap ta de itum ta pom me ni ji ga motor 5 to 6 ji national wing itum so pom ji ja ta mi chap ja da ji pra 1 week ni ji ji tiêu me go observe sa ga na da le ji go bo ji da de so pom de le go bo itum ji close sa la ga na national abu gu ji li tiêu mấy cái pháp ta sẽ phải được ok national budget healing dân đời national budget healing dân đời đó itu na identify sami sắp chỉ là thế là chỉ identify sa cái thì chú được cái tổ người chỉ one on one cái tổ người chỉ mình sang rồi là the weakest in chỉ là problem chỉ identify sami là cái chỉ hình này chỉ đại là ali discussion sami sắp itu đó thế chỉ là the personal touch by he important sa nào lấy đó observe sa cái gì à cái bạn nào thật đó throughout the year now only to the tuition quick me atam ka cha atam li free tuition le kui or other normal days li wa itum fee kui le tuition sami bu mi the ji issue so ngai na ba ari jang wa the hakla kai program education li hakla kai program sa hang lo je ga the ji bing issue program sat le plus apana wa class 9 10 ni li atum 11 12 le science arts the decide masarang ga science arts commerce the decide masarang ga class 9 10 adam ile national mi issue li radle tuition radle mi itna ti omega career maram le awareness mi laga orientation ti omega khui mi laga arts le ba kai ta ko science le ba kai ta ko commerce le ba kai ta ko ji ta the ti omega da athmi la idea ba ji inputs ba ji nui le hoina before they decide whether to go for art science or commerce decide masarang ga idea ji mi se da the ti omega da ji sadly the education shong hang lo je ga ba da ri ping ji main sala ga ni chul hakla kai program ni ji ni da re ni share ru sir jan solening shi chung mi le ana ur trust passion ki sa ni kle je mai sai nang ni wang education wi mang education ni mram ni ithum ur na sai ji ba thai kai ki sa lak le ji jim thai ji ne kha na hang mi ga ji wang ni share Jena arang so jenang so da urubashi question han ne se divine discerning repam ne jena question ni ke kla ja kha ari bajin ba education katamnao bing ni kisa me rekle ji ari ban ba competitive exam tha dakle
or thagi the clip ni kisami ere kisami mo me le di klei jiba je sarning repam nakshing han kamyon. Okay, the first thing, anything salary jatam tran itu me awareness tagar sai. Jena real pashina competitive exam usually later kle pingbang competitive exam bang kisam mere kle jikra awareness program akha isina kwikai exam da thapai da awareness program la hangi plus personally plus 10 or chose kukai binghi ukhuli tak lagi ne atmila kubai ka exam ni MTS GT CSS thabai ko de isina school bila visit sala gala hangat atam lagi ne jena ji ala effective masana thugada okay takaba ukhuli competitive exam we center hi lay hai khaba tada automatically awareness la mathamai thiola pai ta isina ki kumjuk adam tran la mai la kaina chap tada thermjan simik la notice region we ala character sa ta pomsai jena jili alila isina ka sampang la okay ta thaga apamba khali center show exam center show le jikaba katamnao mishing haka ka phumra kachi lai hau kata isina center setli na puina atuna sakngai exam thagngai pamina ka na puina from fill up some low da atmi personal information details ta kui laga isina isi on pocket money na tata la jadam liwa aman saklak sai isina additional data isu on pocket money lo sang laga fill up sami ne ka center mi jadam liwa ji sapi sadam sang nang sa tugada ni na chundam le samne jena okay ta ka anywhere from salala exam center ba hometown ni sangbai jawata just hometown ni sangbai jawata shillong basilila approach laga maram basilila approach laga isina ni 2000 exact year jim laide jeli isina ni thingkalang to wizaga from fill up sami ne jena chiwi thili lamai lagaina o longau kutek dewi la shu wi tanglaga ukhule exam SSC exam center hi inshowe jina sam issue makeup kuchi osin akhane la ala chile awareness si daga lei phogai exam ni ta thapai e jena isina atam ni tuition la exam ni tuition la discuss la sa awareness la ni maman laga starting from 2022 just agon nawlom shong akublom shong aina about the from time to time the whole day round competitive exam tuition pashina kan taksan bitle Sarning repam na uru na competitive exam li ki contribute sa me rekle ji mram li hang gai jwang ni share je na phone da li questioning an thau gane ari da aron ni dai ka tam hi family we condition ka le yang daga class 12 ku pai laga thaklak ke not samu pang je la kham ta ka ne je na class 12 ku pai laga thaklak not sam phangai ka ki career or ki line chu sara ki exam thara ji ba je ka hang lo kala je na phone da question ba hi Ukhrul li pamlaga mapung phalak ke na competitive exam ma tha pai rekle ji bai la han ka min on thau lo missionary class 10 or class 12 pass sai ko od thang makeup ta sampang ka pai hi inwi thai khuena hangu je fa kuchung ja araba question ne khyatam bi ba tang even tang clerk hi class 12 level sa sai ala post kuchung ja hi question board le jena class 12 je khawa say GT channel GT shibai wi ne ki SSC ne conduct sa le ki class 10 level ne
then class 12 level li CHSL hina class 12 level nei chile exam thabai plus matala kaina that's marketing no bingwang English khampa no bingwang stenographer SSC na conduct sa stenographer hila class 12 level ne hibai la thabai hibai exam hi English na 100 marks ne listening na 50 and general knowledge na 50 ne hibai hi next mak sang bingwang katen bingwang hibai hi advantage tra khale da hangai langmei da opinion ni ba Ukhrul pamlaga competitive exam ka thabai ba kachana ningsangai ra ka ba kachana hotnai ra ka ba araba technology lesson na hai atam so da Ukhrul pamlaga in the through internet or phone na da study methodology samang na ka Ukhrul na kachak la to hotna ku la ka competitive exam thasuk kui pai ki pai ba iba hibai hangai plus ayali tuition quiz at lago pam da living shingu laga exam ka thawi environment ji create insang sangai ni share sarning repam na exam ka tha kala class 12 ko pai daga ki exam na thang kap ta tha bai ji ram ni te na hang mi kai chwang ni share kala sarning ba ram ni te na hang la ka ai hi Ukhrul coaching khimi Ukhrul oja samman daga SSC na tha khini Right, 2017 में SSC declare सा खुद का SSC CGL या combined graduate level जी था खुद का हायरी पुनेली अच्छा देखने ने ता आखलता ना as a living example आखलता ना katamnao coaching खुनी ममान ओजा न सामान कल exam न prepare सा न का exam न clear सा देखले जी ना proof ने की जगह Ukhrul exam mapung phalak के exam था पाएगी जे अरे शुरू ही जता मान से ina sarungjan so ni question na ngan ngai uru bashina ari sarning pam ne la ngai re competitive exam bi uru ne ki contribute sai rekle ji jilang ngchan sang bai le khang ngchan sang ni lo kle je nang so da uru na career guidance program jung singka me re de ari free coaching no jung singka me re ka question bai na ba singka mi gai ju na na shi uru trust as a whole na ki shan ka tha da ki mo meshan khoi dikhle or ka tha da zatwa ga phara or ka tha da ari wi lai tam da klewi generation bingin na ka tha da input mi ka phara le jim ram ni na khang sang ni missionary Zatam man le ina arang sarning bom na hang ji le aka issue observation akli tangkhul no binghi truly bom le competitive exam thabai ki jiwi awareness by hitla wat lagi national wing exam thara the decide sa ye after graduate or after masters ko bai le kisar lag ji mak thaya dam ni exam thara the hankung national decide ungsa national in jumwi ni Jena jiwe awareness ti thaklak in le khwai wang de sina ajakumen ho bol national wing summer and winter holiday adam jili introduction to the nature of competitive exams the class 8 and above being wang tuition the coaching class ye khuipo kai ni ji coaching class ji likha ji ko athungbi textbook syllabus akhlam tamre everything that we discuss during the coaching class will be based on the competitive exams the nature of the questions which they ask in the exam the type of the question which they ask in the exam and how do we handle or how do we tackle the questions ke ju maramli the national meaning ni la kaina o exam hit halmo awareness like why they in the class 8 and above we bang every summer and winter athumi holiday today 20 hours program 25 hours program the program sets out the national meaning coaching hobo kai ni ji jena jili usun naga aroi career we maramli Ukhrul jat na da le career guidance career awareness career counseling the term tra ga shi jin daga chadi and ishi urul bashi na sa da le career guidance ka ji career we maramli shi na sa da le ishi khla da ba ya really public platform li program as a whole khaba tran me ishi ba career awareness ta shi jini ki wang le ga national li career ji we maramli guidance mi ji just public platform ak link ning le ga national 100 plus jili guidance mi ji saklagi plus orientation message ga ba subject a khaji maramdi
or the any exam ko ju maramli posa ko ju maramli orientation mi se gi ba just platform link ni ga just 1 or 2 hours li kupsang bai ni plus akban ba counseling ga ji tran wait the counseling is ji ga ji one on one interaction ni la kadam na sha ga li na counseling mi bai ni ji bai de shi ba shambar ni shi na career maramli sa ga ji we generally use the term career awareness just awareness community you know awareness community ga ha ga ba is na sa ga ji just otpama ga ju maramli or exam ga ju maramli discuss ba sa pa meaning la we use a standardized test issue along 5 of us we enroll for a course in career counseling from Indian Council of Professional Education the jiwe azingli ishi career counseling course we are a certified career counselors jena ishi nakta ale ko na sawngli we the test now now say khkhli ka bathan original easily any long now no invite her ga sa test now sai le test ji result attitude national ba ji na kachikda the likachikda career chargle or kachikda profession kachikda job ni charle le ji yo mai da idea no mi ni laga zum ji alung li details ha mai da thainga go more details discussions ha ngai go anytime open sai counseling program bang plus after the program usually national engineer the personal interaction one on one discussions ha ngai go after the program discussion sami you know is in a career kind of the career guidance or career awareness program satran ba job agaju maramde detail in the description ba sak ni ba meaning la national binjili our personality type attitude our environment jo attitude our education qualification jo attitude kjiga job kjiga profession jilina wajang bai lag ji with the help of some standardized tests we give them an idea general idea or the general overview ji ba meaning the atang mangale hangai da athum class 11 12 ka laga science arts da decide masarang da national class 8 9 10 adam di career maram de hita da le ye ji ba je option ji tio mai ka mun exam wai na idea mi ye ga ba after 10 12 li a hi ne da decide masarang da ada idea ba ji le sa bai bang de ji na da ji program ba ji main line ji focus ala da sa da klisan ni share Ithum mikumo azakla kapning na zakante thata kapning nang taye chuitum ni urubashina ashui program chung singa gai de ashu observation ashina shan ga khuiji thei khuida kleji hang khami wang ni shi are shina matang conversation is a taman se ishu chan ngahan ni ili in a miss angai lali ngahan wish ngai athan urithras pashin education camp jo idea jigde na hangai re issue chan ngahan ni je na ra mun meiden we ne te nang na khise ishi itum satra gai di the itum these de clean bible camp ka thaw chung sarai ka education camp ji tangla kai je na education camp ji ta ka sai tarkar sala or tarkar sa ka ka da sare tai ji te nang han kan do naga je na jili pon the roles of teachers and parents in education yeah like katamnao itumi imaram di like katamili katam ava kala ocha pi role si digai itumi general roles pa je itum theser la kana we experience a tissue da atumi role si katha ka imaram like katam means that are context di high school katam na bin di katha ka mga ba may pirate le ji ka ngan kan Aruih question na sang I the answer na sang ko. Okay. So Aruih question really rumdang an thai ki chap chai re because now she now are khali kasem hi ba collective effort nahi da kui ba laga hi now like kasem hi full time commitment ne wo chena ithum munu laga we na Aruih now she now bingli train as hoy laga lai batam sabai laga pesa need lay kasi to dama wa bin de fees shan need lay oja bin figure sa need lay chichi namma shapishitla and chikitha we to we practice chi itong are the teaching and like the freight has like in a say the feel ka chika pesa bang in sa ku pai ni chi ba ramli le ima ramli le tak le
mirin sabai kamai pesa like mai bingwi na wala gudong o chok sagai de le but that is not the case Ithum we financially challenging sak mai ni la tra chok le la ka chibangai na parents teachers la Ithum we katong khahi collective effort sang ngi chi ba example la ka sa da Hiwui kachungkhali Ukhrul ashi really ningkhana hai lamning ne just lower middle class we family na wa ka abu na ngthor ngazin nganui lagawe na ngthor ngazin school li jhok ba pa chimang mani ngthor ngazin jata mang manda nawali tra khama tam se sarla bu ba tra ma tam se sarla la nawali aram jatham hang chili pam nasak laga lai pang sak thata homework class answer the Shimliwa phungnai ji shimma ba shaka sar rigla so ji observe sa jila laga eventually now ashimi now jai lekhani baru MBBS tam laga they are going to be very good doctors so they he get ha practice shi moina hapo laga meeting myang ne itum compare sa khawa athum ya bo ba binchi itum inai khal dam dam mi the go puije cycle even cycle lai na tang dal na ngara le tuition school thanra aba wachi ta laga na ngara le rasam thang school li laga aba wali interaction aba wali sorry oja bingi interaction even out tha le or anauzang abuzang abazang laga progress chi ka tha le chi steps ha chi la sena just give them a pressure so he thada lei Hiwui connection chi he thada lei shumai ta Ithum jiwi khangchi na wale le khangchi dir ka or after some point of time abo wan chi thada show up sa the confidence la bil sai da pni ba so nganu laga when he tha ki habit hi le mi ka ba or hai tam thagan chi la compel sa jila pni oh hi pa hi sagi habit from sa kai mo ngai na so abo ba hi Ithum ramapa mai lui thaba clear dot laser re dong ga tuition me thora sar ne khathalla naura tin ramni shuti kada khadam chung adam di lui wa vai or duty sa vai le kap tre ra bu bading ton vai kha dia tam chuli thor ngajin at least thor ngajin lewa asang wi thada society li ga thada ti ashi ur basina society li thung chon ji hi thal le ra sa hi thal ra sang bai la no cousins finger no itu ma close needed community ni la cousins finger no national bingli tin higher class sal ga dam hui hebi ung bam le sa re shuti li involve sal at ne ngi salo fees tara mirror salami bi pocket money then amiga they will I think they will be very happy to do it so chi thada ma thor na jin mang sal bunga mang sal la chi wi flow chi shuti li pra jang kani like massage le bom sa thai laga thong jin ti na sa sa thai ta che compare sai ka ba arma syllabus hapok new session hap bokadam liba kadam now gati na familiar hap tom hap mata sa lagati na familiar sa thai ba che china atmi tamda fresh confidence le ni chila in my understanding so chia khane laga church cam ka tha chi church cam hi ithum tangkhul novel sanga ke nisai e sa ki ne kha laga church lila lecture lila ithum shaji nge re younger generation bi he future we kiga ne da pillar ne da laga ngazanai re ithum we nangra bi ngazanai re ji laga sada ba hang sam shin laga are we doing something about it ki karna sa da lekha ba mention salu laga fruitful ma sa ni ji la chena cam salu laga tam na ba investment sa resources mami the lema like atam investments have the labor which we are still gonna continue like this or maybe even worse chiwangai na uru basina hita sa da very iwa tra hamdai ram sai hita he jumui da sa pai sa ka phare da bni atang we kem jili asina lai ri kam se science and math wi ethum na shopping ki kapung nau sal changai da ji kapung nau ya le wa science and math ling ji mai phulong ai ka ngadan mai phung ji kan thim le kai chena chimang ni jung mai focus sa la so chimang ni meaning la atam educational camp tikha we I think church na la hita ki pa region na we ang the region na we ang sa ni ni da ni tikha katam na student center camp ka tha sa mi la lari katam mang na ni la atum katam na bi shi mai na lari katam ku ten 12 sa ku graduation sa laga
ayar le le shoksa ke opportunities ka phatam ni la adumi basic kita email ga thala ma ka pi or adumi ami fill up sa kai tha class 10 ga thal fill up sa ga tha dila full Aruihon ba fully electronically digitized side short name ga tha chi ma zat na le ni la single word single letter tha chi chen ami full line na ka kui ma shung kui pa iwi ka zana la le je last year ka laga awi ami ji short line na single she decide our bank card process ali there are draft of the na he like kam ga sai mang mani sala le hi tha basic basic ka tha da hanga vocational course ka tha wi tai chikha jila sami ka phare da ni laga hi akashi mang da sa namma shajila kem kum chi da sa lui cher tha hawi aka sa cher tha wi da sa lui da chi sa da kle ho sa kai na idum la aroi wi ki tha wi student centric camps ka tha ye frequent sa mai da sa chi thai ko katamnao pin chi di tham mai da effective sa re da ni chi ko national pin hi environment le da environment we na tra tam hui la laga environment chi di kon da china atmi behavior or habit chi na form sai ina thai ka khoi le china hi ga hi sagi ni da ni china abo ga pin cho da we la sa we mi sang rer ni na chi ai se ko at least no we now ari full time commit ma sa ka ba now the no we now chi struggle sa ku gi gi chi wai na ari ha bo ko ina ni le le ga wai na ti ka we habit form sa ni wa atu mo bang dang dang ni ra lai dik tam chi rin phalai na tam tu pai ni ta ni shi Hiwui CHAN-NGAHÄN hi zatta ma mandale. Jika Hiwui ho pokin arin tanda. Ishina problem hi identify the sam mandale ya tumi views la minguman naga Ithum avavu wi roles la kigla jilang zekta ma mandale. Naga liponda Ithum ajui discussion hi the Tangkhul Geoscience Forum na singka ne. Ili urui representative kani radle ye ajaba urui kha chungnam twe the urui advertise la thaire ka that has to be ka chila le ye or other organizations or forums like step northeast katha or Tangkhul Techie Consulto katha kachungkhali le te hi kachungkhali de khle hi ajaba urui ngai de urui thaire la ka hi la mahangam thein ki je the chichap chada hi ikida organization ke chungkha leidak lei Ithum imram tangkhul ngleni tarkar salakla ke question by throw sangai ni the hila leida lei arila etsaf se jila ka hi shapai re ji ka leidak lei la chungnai re ji khle ju opinion je the issue panelist pingwe na ke jawa tam cha de khimi lo je na ponda Athangwing Hanga roles and responsibilities of parents and teachers kajijil at Samilo. I think it is one of the most important in our discussion. That the at Sami Manlo, Jane upon Dari Hangai Tata Forum Gata Association with later Karsalakla panelist in Atamucha Kudagan coming Roxy. Firstly, opinion how okay. Saying other clear that mera clever. Too many cooks spoils the pot. Kijada. Tunga legai na national dila confused la. Hang sa ko bome. Chena makli tunga da klehila. Matra ka kal da thai. Ka mulai lak kejatam fran. Monopolize satu hai. Competition mulai bigi la bago tume. Chena klehila. Kamtala mathai ta ngai lang me ta katunau tra khale ta lewi ningin atmo objective kala organization we objective atmi la matai uta nakriba atmi targa atmi salan atmi objective matai sra uta i circumstance situation athiuda na adam mutai de tawi targa hi thai nachena mati hi ipai balance kasa sakpe bahi tagar salake je bahi iya jibada hang sangai kadai
angalan na our opinion for inside you know in Rohita, Shimapa, Kima, my gallery, legend, the mountain. Okay. Uru we track us how high we attitude over. I think he benefits a lot, beneficial stuff. I like any definitely made from the Aruihon, even he Sarah the first time to Shana that the student wrong can suddenly 2 3 days at a Nathan shop in the light. We live away now, most of the time with the lady. He phalak cái được nhỉ không đấy là sao được cái event giờ bây giờ mà lên cái cái frequency chứ frequency and consistency chứ chỉ mình bên sa sắp có bởi vì ít người vang student centric environment create cái sao mình được nhỉ có chỉ có vậy cái gì sao mình nhưng mà lại cái sao mình là cái mang là mà sao là cái maybe after few years that is singka cái Malay kharei gila. So consistency of the frequency to maintain such a level of the cover. I think this is gonna be very helpful. Vậy cái chỉ xuân quy là cái này là hàng sống vậy Ithum society li arui changwa maths science ka thiam hina lari ka thiam nei ka jui mentality ta da lei de lei Ithum society li ka national organ ka tam ka shi li maths science templum ra ka tong na maths science templum ra ka jui guarantee ki kam nei ni ka de chawi sa ka thei wa ka thei nothing data laser only skills later only talent later resources later ati sure anatam khi shi by intelligence quotient thing data laser ni General, you opinion hanglo Jacob. Any opportunity, any organization, any long now form no problem. Science can be science forum same forms no arts can be arts forum forms no humanities song that any diverse subject later leji could just with long now organization forms no kasala sare plus ishina science forum forms hard lega issue with science dinner science ka them jili ki kan khana le science je tamre jiga ki kan khana le kada da tamra gi ji awareness pa ji create chami re ka hili important sala ka ba na ba itu na ra ba shimjong wi problem shimjong jiga ukhrul town ni or tangkhul na wi problem mutui da so da organization tra ka form sai laga apam na te ing te li center sa laga o cha da le ka to ong ka hina shimli le da le organization na ka parent organization na ka jiga ba parent organization jiga real field jili zat laga practically o cha da le field jili jang daga otha daga organization na li usun kui laga daga society to we real problem di khigla gi ji identify sang room daga ayar we na lai daga or organization de lai daga to ong ji inputs ji ming room daga otha daga ba shi jili otha daga ji ga field jili jang daga otha daga ba shi jili support sa laga katom laga cooperation ji mi laga na thum inputs ji ati da atam atam ni abam de de le da mung ler sa la jada na to me feedback or na to me any the ngujon shop apongai na ngujon the Ithum murum da ot kasa gi bai targa sala kul dei ba ji shanwi ni sheru In our home, there's no way I will na adang ana dang that the now the now we don't same you can share listening talented sala kai ta la le ko me kai thung tang thung nào chỉ phải thung nào we are very laid back surface ya on the internet ra le da o ni le ki sa da le la sa da le dan sa le jo ina sa ngai le ga no ga ji le yang he le ga football railway event are le ga ka properly as a career pursue sa pa ye if da sa ra ja da pare degree kuye or music la degree le ni la dance le career pursue sa hoy ni le sa le la as a profession man hala kai na the back why sa back why ju approach pa pa man le ji thai tu ni ada Aruihon social media li yang la or la sa thai le la sa thai sa la or la sa thai hun ba a ni sa la ba chỉ được bảo again không đây vì là gì thế nào we are very like cái thật hàng này lấy back sa là cái trap là
ai thì nó lấy đi mang mình mở ở trong ngành thằng đó không thấy bằng đó một số cái bài or khi ta lấy không thì awareness ni cái bài chỉ ta chỉ lấy ni chỉ có phara cái gì Hiwui kon CHAN-NGAHÄN is a tamaman na Hiwui Tangkhul Geoscience Forum na kisa the discussion ni kwika ka jika last year ishina career guidance program sing ka jadi ishina problem identify sa shakti yang school visit ka sa taina ka problem identify sai la ka ara Hiwui aju CHAN-NGAHÄN hi sa tamaman ka uru nag sa da or the organization na sa sa re I think it is moving in the right direction or it has been moving in the right direction chipaya kaina akhangai ba ihi 2006 in Ukhrul I came back last year 2023 school visit ke diano sa ka katamnao interaction sa ka since when I left daga yu kungli dada I think khanga change ma thai ra ji oh to we pace in of kate yu ja to pace in of Ithum ni tap me pongere tap me au gata hindi Aruihon forum gata or association gate khali association ji forum gata or consultant gata khali targar sa pungijre jiba ba Hiwui oja Ukhrul oja ga sa ba jila ayari ne thaklak kain ung la ka oja ung sa la jui system ji ni da impan thuyai pai jat khana ba jilia ka ari like tam da living ari masters graduate PhD sa da living na Ithum o thili ba apam ga tai ni hita da chat le ko jita ung hang ji targar sa ye din shan ku problem chung identify sa ka ari ka da move on sa ka da move forward sa le jina ka de na ba hangai ara mun me dang se li main sa da like tam da living ni point sa da han ka mi se when is a good time to serve the community for example ari tam de le ka ba I like tam fre ot pha fre jao yen ot pha la ko samphang je na ba promotion jiwang khang tan zat le ka khau hyao le ka eventually the retire sa gai ni tum serve sa le dung naw la retire sa gai thi ni serve sa le kung ju pha nai de kai ka mung rem ne yang ka ngan ba na ba when is a good time ge ji opinion na ngum se Ithum hi coordination bat nai for example uru basi jolo uru basi na ai yukulli sangka sara khai ne isiba accountability isina ka thai ne chibi equal leora kate aya wen organization aga hungra isina aya le da isina theme Ithum na up to date sakha mai ne ena simli ka pumping wa thunde Ithum update sameta Ithum bana theme asina suppose insa fa sara chili eco place le laga da connection ji mule la kaja wi opinion issue na iwi nam shume da ta khung ho pai na ot pai hi ya kha laga hi himan national bini confusing tamai sakai da angai ina ili kada da tingai ji ka ba phe atam than kada meeting na ai IT da ke guidance milaka IT wi pe ki shakka nya khane kang e jiba national bing dari ba pasal ya khane ne kana bing ji uda pai la gen ejip sa bai gi sa da uda khila sai la ka relative ba chim sa na dio ti thai ne na da chu cap khle yang when is the right time to serve the ili ngani jiba eva every time is the right time to serve the even ankangai learning is a continuous process ne rai pa chila katamnao ba chila the khnini learning process pe le itum you experience na ang ji ka ba ota ina ota sanga saman thang ni o hita da tam sero mo hital mo ki ila thang ni phani ku dai sang maman ki le plus atam hi nache maman au ga ta merak leba
circle thì atom vì là một tí mà này thế là thế class atum metric tha vì vậy nè next year our senior chẳng bao nhiêu như vậy ta da circle sai thế là ý ta solve sao có gì vậy our immediate senior bao nhiêu là nó clear và solution or an suggestion can be bao nhiêu mà tham gia cái gì tấm là để đang ở chỗ vì bao nhiêu mà khi atom ra senior vì immediate senior vì bao nhiêu là cái nào mình khai cái gì tấm là để lăng mình khai là experience 딱 사가이 빠지는라 와서 미칼도 pai vào cái đó in the long run atomic suggestion gì là khani ni kanai kha ini main tai la kaina hang ngai pai na ba itum coordination da thalagen akhain akha singok la kai ka sa pa ji iba increase sangai ba ji so like my final rule be every time is the right time to serve. Okay, Ilari sir, ni ngai pam nakang kai si 100% agree say. Anakang kada Arui itum manui laga we na siblings and hang out with family we na. Chena siblings and how pok the khamai pingji na manui khamai pingli class ya hafni mang rame salala tuition jo chuti atang ni tuition much more ka ba chi how pok kai ne chili society li no siblings li control chila society li control no. Chena chili may pasin natyo may pali anathi with our homework lila or anything just basic our like syllabus train happening salala thi karan thada academics related like katha or story you know or writing katha chili tamji the chi tha na how pop laga baby step and how pop kai chili ba society li don nei takni laga nei shiva tonga sarning repam na ngai dong ka anytime then the society will burden the shares hardly go that is the right time for you to serve the community the hungry katamnao ke hi tamdak le shidak le national ke hi he or she requires a constant motivation and inspiration to move forward darkar sai jeda you success story na you struggle na national ka bawi struggle or tamdak le ak bawi struggle awi success story ji ngai sari jeda nana tamdak le ji nana kada struggle sa nana kada success sak le ji kada success sak le ji khajan ji national ni atam madam ni constantly motivate sa la inspire sak mi ji ba ji darkar sai jena right time ji lamang mamre anytime brother no society we burden ji shares hardly again and you are always ready to serve ba je hangai da tam shidak le ji apam dei dei da pamau da financial involved sare do we physically kigla presence targar sare emotionally kigla targar sare je da nana directly involvement sare salala society jili outside ni bingba jili na coordinate sa kuilaga na musun kuilaga in whatever way you can contribute not just physically present sa laga no we success story ji share sa laga or no we struggle ji share sa laga inspire sa bi motivate sa bi ba mang meaning la na physically is the present ma sa la long now or that anyone who is that any organization meaning sa la individual la na outside le na ale in whatever way that you can contribute support sa mi bai laga jena Gina, that can be a source of your contribution for the society. Ibajila hangai in share you. Issue CHAN-NGAHAN hi na laga ideas ke dong jing na hu laga ngahan ngai le shi bi la le lak ne iling so na kan la hang e khre ari mi sangai lao jing na laga ing so na kan ngai na shi ukhrul ba shi ye term ja na shi ukhrul ba shi ba ngachan fi ta tangkhul lao ko Tangkhul Imphal ni tamaga bingna ukhrul nashi ukhrul bashi ada term shi ne because nana kang da avava direct education ni involved sa me ithum shin involved sa lang ne in the sense ka ithum we Tangkhul we thai khui ni avava ne involved sa la kredi ba shimprali ga pumping hi lai in sanai tamga jitna ka ri ni shi conversation jing issue conversation ni na ka gap chi le how the education gap chi stop poi na ju medium ji gap chi le ka
guidance mà cái binghi và samphangngai sát tuổi ấy thì thà cả nó we few free coaching experience you na cái thà cái phara cái gì không muốn mấy cái khang này cho khang cả problem hi akamang maning ne wo like national kasem like katam hi it's a collective effort ne wo collective effort and commitment chu rangai na oja na awi commitment awi effort mi sabji mi same similarly Ithum athang ta dagu awana la involve sa la athang commitment mi si thai ga wa chu cycle chi pattern chi follow sa de le ka wa Ithum national bi wa chu chung ni Ithum me chi lo church we na ra no athang khang ta da kem ga tha chi from time to time chu consistent salagai na organize mi lum jilaw wa tang kun no he ning chang lak chik la ai la jang hai di tatra ning bijang ai da ma chu wa ho ba Christmas ai na ha bog le ga next Christmas ai dang da chi yang ba ho ba lum jilaw ge countless tra ha le ji la lu re na ha bog ra general sports ki ma mai we zone a ka shong we sports le ra chi chi le ki mai ka tra ra la ga la hong ki chi ka ba tra ha le hai la ka katamnao student centric program ka hi ma chu sta ye na hi ra hi chu mai da san ni laga thang we effort chi mi ngok ta le abo wa oja chi environment chi ta da creation ni ka ba national bi ni like dam ngai mai or laga like atham mai wang la ngai mai rai la like ka tam hi cho tao bhamata chu chi thai ka ba mangali tam ba ji becomes even more difficult laga interest la lu saura nga Ithum tang na we are very laid back the now right hana no ji tha chi lei na ji che na chi tha we lung sang khang sab or hi thap long gi chi hi sap long gi chi ni ka di le khang sab chi arui da ka sala ke Ithum me arui du context we ka ni khang dei ding la hang pa da the issue discussion ni tam banda na thumi opinion li ara na shi ka thumi opinion li since when ka tran we na Ithumi da dang jan chung phok khai gele the question ji han chi ji ka tran na khiwi wang na ka dang jan chung phok ok le dang han chi ji what would be your honest opinion ji ba ji na shi thengai di se Iwi opinion akang lo jika ba he the exact time was specify masalar mai ka da now quality vision is swita po khai iwa nakli ba my tuition additional tuition kasa pa hin la khamtha tra ka lo khira do pom mai ka ki khai na la kat now bin the negative impact hin na mayawe te la phaning sake inu ocha sa laga ma ila private tuition ma sami problem mai kha ina school ba sang na ka ina da less sa kana ba teaching sa je katama ko to na ki paka kujin jana maningsang lim na ai tuition di banawa tuition di baknawa ke ina ki train unta ko po pa ina da chuena matang taksi sang thawai te da ila je ba opinion ba share sangai ina ngom sang ngaya ka ila chi sarning ai ko mu chi me ngai ge la ga chi at sak ngai pa pa ka tha dang ra norm vacation atam pali school ka da le la ga tuition back and forth zat la ga ki ka sa lo ji pa chi la tra ka support sam ne ka vacation atam li student bin chi free na ju hoi la ga ki la lai ma sa la pam gi ji pa le ba tuition vacation atam mang chili atam familiarize by syllabus or any other education related tuition we mo na la or coaching na camp ka la chi tha ba je chi culture chi develop sang ka ngai always na aka mutun sakla ngago ne in terms of the in answer mere the vision to supplement sakna kana ba institution or education hi commercialize sapo khai actually it me commercialize kasatan tan create tan in 2010
the internet president things 2010 even competitive exam education na mathalam le nung thai high school ka helak laga ayu competitive exam ni even tada chila from sa after 2010 na hi education dine ka institution hi commercialize ang krawe kiwan iba tada takhi sangji iba hey da iba hangre. So like my answer would be like when the education was commercialized. Yang lejaka 2006 I came back in 2023. Jua dongli kya kam thai thre. Ka ithum atam le wai thumi athang we answers bingli supplement samman daga. Ithum atam le wa summer break li luyung wa laga break ko kaina direct sangtam. Thada chithalala we were still fine. Ka ara ithum Ukhrul standard jaisa la katai cities bingli ka thada subject le ji compare sa hogi jinda. Thaka katai liwa katai with cities usually compare sa laka infal ngai chang ji infal li compare sa laka ju atam ni infal li ka pumping wa summer break winter break li tuition ko pa sa. Thaka shi Ukhrul bing wa chungam khim nei thum khilang nei summer break li tuition khri exam thawre plus 10 metric exam thawre ji jin mang. At that time it was still okay. However, okay meaning tham nei jitla. Laka when I came back last year Ukhrul we classroom standard is that guy with classroom standard they were almost the same. Thaka create a smart education gijiva smart classroom gijiva ayaliva thaklak implement sa bogai jitla. Ishinatang songjang so na gang da subject tong kathai subject abu we kajija we expertise adhishu da kajija na kathem jili muiwang sak se gijidna. They have NEP we main target behinda new education policy ka. Kai ithumui shong hi ungi jatam changi jitla. The policy bombing ju idea in itself ya. Tatha ka issue we question jili hang se jaka ari atambal exam jila da every stage lexa kai no. Zingum ni da 100 ranji 60 70 kadaina 100 creation 60 70 jaka kum ni tada degrade sa kai naga this we can see in our UPSC civil service exam the thaklak le jitna ithum civil service exam li in eksa dang le jika ithum tangkhul ni we school education ni matha changkhat chi jeba CSE hi say 23 24 years in shock shap ki jinda kara zing thara lang de kibana glum shop da zing thara coaching khu ya ba lum shop da daga this in itself reflects our school education ya daga every year every stage ni ishina kang ningran jemang ning khu je na ida dara shung ngai ni jre da particular sala kan hi kum de ba mang ngam ni jwa. So in your opinion we were lacking behind from before ni la cha win ni la not certain specific time period ma leila atama go itum high school tam de when itum ni now theory la ari la still itum now za de le ye daga ari na mention cha ga de NEP khra ta mi itum ni apply sa se je ga we are not ready for that chi thai ga ba ka te cities bingli ka te states bingli athum hoi NEP implement sa la ga phekara ka really so then what would be your suggestion, what would be your idea for a way forward? How shall we cope up with the competition? Kala sauzi thagara the hangsang lako ne ili idea hi we issue we talk as we discussion idea hi ishi ili bodies khani na segregate sa ne first body shimni le dakle parents, teachers, and the system in itself. Kakhani ali ishi ayali tamza dakle. Ayali tamza dakle dung atmu pacing za tuere shimni shimshong like tam dakle dung atmu condition jili pam tuere. Kara hikni hi preach mak samsa paim no. Hikni hi preach sare jiga atam wi shimshong ni kiwata ogla jiji
identify samphangngai jitla thaka shimshong wiji ishinaba identify sami hairei. I think that in itself is a step forward. Kar ayali zada claiming by na hangla kugi ne. Lak se ayali like tam zada claiming kajijana katena tam kui gai hang se. I secretly you class 10 je tam kui ye. IIT gaji kiba naglama ne. So I didn't know. Taji hangai sapai dana. Ka jua tamina ari JNU katha or issue peace katha sashare sai jitna. IIT gaji eva graduate katam je na I chana daga. Likewise Aruihon tamdi ishina hiva Ukhrul system hiva ka nazan fudle da hangai ka atba min phal ba ya ka nazan de je identify msa ka khangje laga thadra ora khangje je ne iwi ari one of the solution in hangi ba or idea ba ayani tam da kle bi ungang lakse se atang issue education camp ka jo idea je bi in case ishina when we try to make that happen charukum khilakse. I think this is a big step forward. Kajijana tam da kle kajijana school ba tam gai je bi juwe na thai khu ji hang khilakse jitla ba ba Ithum IIT liga south issue campus shi almost 1000 acre ne jitla the thaga chilira ka tamba ji no 1000 acre campus ni ishi department a hui building ji na Hiwui school wi high school wi or best school in Ukhrul wi building ji lam thame infrastructure lam thame kai ne jitla the thaga thai khu ji le ngai re jitla the thai khu le gai ji hang se yo hang la ka the plak in my case what I feel here one by one grooming size na na group hiva ishina last year we did 1 day career guidance program 1 day likhi kaba jaka muthai bimreka we gave them our contacts at nghandra by nghandra only few contacted us okay 1 by 1 grooming here necessary side of ningre thaka atam we subject seriously researcher sangai dakle or ratam ngai dakle ping naba they can come forward Ithum han pai aru ayali sports mayo za dakle ping jin la ung ko hang se thaka atumna sports sangai dakle ba jin ngali direct contact sawi lag saba jin hang se thaka lag saba jin the preach direct contact sawi the preach ba jin sangai jin I think this will be the first step forward. The gate the preach layer is ga atang ojaba no Ukhrul ojaba no mediator sada khanini li khangjek tharan ojaba jila ideas chumere the in itself atang we avava ishin avava li chung hang ne avava pinjin la the mediator sada khanini li khangjek tharan katamnao yi reaction ji rare ji in sa dang ne actually CHAN-NGAHÄN ni panelists ka thumbing na thumbing opinion views ka chunga share sami aire ning share sak mi jewang kareli urubasi na shui otsin ka chunga hang mere shui otsin ka hang na shiklata langso khangka khrimening lakha Ithum yari bing na actually support sa se actually ning shimi se kila jenang so the organization ka te trust ka te forum ka te bing hi ang laka apong ngate da imara motam rin wivang pekar karpai me kwai wivang apong ngate da contribute sa se ji hangai akhana problem identify ka sa jili ari condition yang se ka Tangkhul nawi lum shilao jae ka new year no pok laka Christmas washung da New Year Eve washung da events mang events ili lum shilao apong ngate da ikita imar naire hi ishiklata khalen sang khwin sai watermin yang se jaka ta tham nei hiliang laka ishi watermin ngachan fudle da khang akhang sai or Ithum atamni I moved out from Ukhrul in 2006. Juatam le vehikita events in Lamar Damle Samane, Rumshilao Lamar Samane, Mrakti concert Sarata Valedla.
cái chia khăm mơ sam này Aruihon này ta ka tam juwi ka shoina juwi tam ni thumi lak shung ne ki kle ja ka Ithum summer winter break liva se cái chi cha shiram ung se rawe ni ka tonga lui cái sa ne ki sa ne to ung se rawe ki jitla te Ithum tam liva china drawbacks a khang sai Aruihon tam liang se ja ka events ka chung lum shilau entertainment with events ka chung ina mar makeup ka je ishikla ta khailen sang ga hui a khang sa de hiwa khang je phare gi ju se ka sang ne la ka a khana war tamrin atangwi ishine education camp ki ju idea ni ka investa se ideas investa se ni la ka a khana gap bridge ka sa imaram tangkhul maleli lai tam dakle na imaram tangkhul na pin ayale lai tam dakle ding gap himar na ne de the hi ariwi urutraswi members kani jinawa atum graduate sadale laga ukhrulung laga free coaching ungkhui kam ye jidla misangai lana covid atam ungkhui kam ye jidla the hi katha connection hi khatangai re jena ari lai tam dakle graduate tam dakle master's tam dakle research sa dakle or every profession is a dakle thing ukhrulung se kamjong se imram tangkhul national bing katamnao bing le dakle ji ung ka interaction sa se kajijawi area of expertise adhishuda katamnao bing interact sa tharan athamli curiosity ji marmeng sakse hina ari problem identify sa dakle li solution matai me ka buja khang sar de use kasan le in hi ka hangina education lai katam basic sciences humanities social science ti ka hangning la professional course ka chungka tam dakle ping ni la ka hang sa ne ta kajijan sa dakle kajijan the ga hai ji imaram tangkhul katamnao bing ni uhang ji lakse ga ji ajuwi CHAN-NGAHÄN Hiwui kamataya message akhang sadale jena aje panelist rasang gai ping tong li the Tangkhul Geoscience Forum wiring fanning shimi dale kala jenang so da viewers ka tong li ning shimi dale atamuji da ka tong me lishitlo in the upcoming episodes itumna ishi forum na specialized salakai professional course or research sadakle bingli atumna sadakle we specific areas jili CHAN-NGAHÄN sak pai lang ranai dile ji manga shong zawai ji la to mi lishitlo ka Ithum imaram watermin hi manga ka khui ni chur ka khui avang sa se ji hangai tong ali ning share